Ngakenda nda komera na sehemu roberi wechi gosolina ndemo Steven Captain 001 ema sema kura getiki Nyamira enseme ya Nyamira getiki Nyama ya ground togosanga na omogosoro yomo kosera se timu ya Nyamira Super Eagles na watu mugano mutambe ngake ya mokosora mone timu ya Gor Mahia FC abakosori byo myaka 19 inga kiende kosori amona timu koruchinse ya mochia Celtic League FKF Division 1 ngake ya mokosori na Shabana ngake ya ingese League ya National Super League atabe mango tiro mugano ye na ubwaro bonse pia chire inki akodre wikaige saikire igo itebeli tari auna mutakana ile tari auna andake nkurunse mokerio iboreire wikabone ro tukukonyorega chise mochanya mai. Asante sana kwa nafasi. Majina ni Joash Orango. Nimeshaliwa tu hapa Nyamira. Hapa Sironga. Ase historia neo kimchezo. Nimesoma shule ya upili ya Gekomoni. Ndake Joash wande gwese mu akibire studio na wana muno mogosori. Ziba badiana ndi usene penalty ntirora kulo tebe. Hapana hiyo. Ono otale chinguru bune chiganda grabona otogona kibikirani bona. Kuringana na segendo kiri. Kwa ne chinguru. Oh. Nari gotega iga. Chaka tunelia taye. Oh. Samarieta Joas Orango. Inga ni Nyamira gaiga somo chio Osironga. Abuno ni ngoreire. Okay. Brian tekia sana Joash nimete bakosori bali gokwana mono kolende kibali geti no bagokwana mono sana kolende bono asebono iganda ketreka seboniga ayabuno mogosori okukina anda kensemo ya primary anda kem primary kirio chiete na primary ya kwalende kwa yali ngama bagayo kogosori chikosori kuringana na senso mete primary kwa gutwarenge engaki yoko gosori ina somete ase skuru ya Chamchi primary arino nsomete makanga kura class 8 garugari ngaja form 1 nyagokiani wachara le form 1 nyagokiani secondary school. Okay. Not Mogirango. Okay. Bona wasere secondary mete primary nda mabagayo gokosori kwa mangi mipira nemeke sisa ne chinke tali bali ubange bante gosori ro wachire secondary mwaka kyo yosote school ya secondary so toro 28 ile sote sekere monjo moliri njejo class jana renge 28 yukolendere na secondary ya se chinga kiecho wasere secondary ye bona secondary yoso etaro limete umuntu ajito mopira ikali giri baere yoko ikaisegeti na kieko bere taye bona gwesana na mangano mopira se secondary ye koso se secondary yo no mwalimu anjito mpira sana orekoro ku Aaron ero renge principal na ero chete akangati meet then ingaswa gari ororo na betegi ngwe guri ribaga yo wako mupira tugacheza ase etamundangani tukaenda provincial form 1 wasere school team. Okay. Tukacheza kaenda provincial Lebro imeke kaipa vyo jaga agiro na mbara imare kumana na barabu kimwa kirense ama ya provincial karo to jete provincial stimana nyori toro chia renge chingong skuru ema yar koru kuturge Kisumude Riondonga na St. Mark Mokorogonyo. Like expense again meta joy still chama kene sana mne skuru na St. Mark Kisumude skuru chima ga sana somo pira kwende ukirase provincial na vera bengo itumure kwende wona timu batenero ukamo biko binemo like expense kale ko babere semo ya provincial ya renge bobe mono kiagera ntu abete togotema tukarisori guchi semi final na St. Mark. Then St. Mark wakaingia finali na Turgem. Abo bakaba bakorusuku na Turgem. Okay. Timenya yino mwako mutangani myaka ya bete ko chibosio form 2 na ro form 3 form 4 ni form 4 bali ko bagoso limono. Ikatebe ndake career yawe ko verte environment kyonyo leta se secondary. Then ga bano tinje tiko ko rororo ngaru ororo ngacha Gekomoni secondary school. Ikia ko ngani. Omwarimu renge komoni nere nanje to mupira mono kuwo wano ekabaga konde sororo ya renge 2011 twabetharo togotema tukacheza province kaite ya renge Cardinal Tunga twabethe tokobogoria kombe ya province then tukaenda nationals tukabogori ne kia nationals kibole na Gekomoni kinena Gekomoni. Okay. Kutoka hapo tukaenda East Africa ya renge Uganda tukabera ororo mutinyo yomo na narwete Uganda ngachangarangiri trial sticker ngenderero
ngaferi lakini tije tiko kumoyo bono 2013 yani 2012 tukaenda naende Provi nikiwa sasa na hiyo bado Kekomoni. Provi ya renge Ambira secondary school na arondu atemete tukaike finali tukarusi na Wera. Then kutoka hapo sasa scouts nchi ya Rengororo chari kurigereria Bagosori kabarende kingochoru ngaenda goal under 19 Alio 2012 ole form and form for one form 4 but the experience ya sana mwancho mugana go ni uteto Mogosori batumegete semeria secondary nationals wika East Africa te wato yo mogo kuri Kekomoni ya kumeto mupira akonte erena wangatie timu eria kumete go ikatin sema cha East Africa kimanya exposure bune ya Uganda ke yogo tangana provincial kwenda nationals kwenda East Africa eso mori kure skuru ngencho kiwate goche somo zo ya timu Egosori ngenare ko encourage abanafunzi abagosoma boni gana ende babwate talent yo wako mpira skuru boni gana be gusabonza ngendo bune school fees korol then bono ngo bachi tobe discipline kina kiende kitangani then ko bagarie skuru taringa no mpira goka piwangalie masomo odo furbe naliba lakini pia tuangalie masomo alaikuwa yote magobasi sengencho ngora torese skuru abantu kusinyi bali sana balance kunyora antiteke umo wana jite music uteberera music pi osama mwaka isiko dimete yose ngwana alete go balance njena bete na betaro gingo nyara go balance kiagera abo tu akabere skuru mpaka games time na ritu akairuri bagari okoraki yo kwenda masoesi tu akora masoesi kursa 10 mpaka saa 11:30 then tunaenda tunaoga tunaingia briefs ya jioni kimena kurwa sese medio le nimete wasangere igore sabari ya Chigosori bana gwetera Kekomonero ya gogeti ade mono ngero atebanda ke yakore chiskuru chaito bana wana senko yo chiranire magazine ntinto kwacha Saint Max ngakeyemo tegatora Kekomoni ngakeyemo kunda seboniga na kongusana etim kuroro ngorwa gusi kubwana nye provincials ase Nyanza bana Nyanza regionals ya Nyanza timanyengi gakerere mepiro ito kwenko kwera nanse chiskuru ase secondary chagusi endo kerere mepira kwira nanse ase school cheto chagusi ne riboniga abari mumbari serious bia banafunzi mbari serious konyoro mondo sere getigari libaga korengere kya moira geti ne Gosoria bucheti kubwa amasoesi kina kiagerire mecheso iranirense ase pusi ngi torako endo torako rengeringa abarimu baba nafunzi chinga kichinyororo cha masoesi teikanga neri tukuria masoesi umwarimu baada ukasi abanafunzi mbakora masoesi kinaboke kogera ketuira ninse kimchezo para watu liko nasa moye mitandao sema ya Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News para watu liko Tars TV chavo chianka bako bolenda kiomo suri joashi yemo ngano enomuya nda inge kora tebe trialists bale kora sore para kodisika skuri ya bentanga kwa letu Kekomoni okoko mupira barucha sore para kodigi wate kora tema trials chiatika kore school kora tema trials chia Gor Mahia kore school inge ke bale kora sore ngendo mano bale kurigereri ne discipline Ake mwenda kora discipline geti. Yani bono muna turaswege gasa masoesi. Aboko nyora mbaro bari banjite umete na boko scout ya gwetaga ari onyora bande mbaro banjite Egosori. Batarengerere tikeria coach akoraki ekobatebe. Bono ntwe kero twasoire gari togotegera kiria coach akoraki egotote. Mete ayo ndo sanga mangiri mete ndo tukoira na nsemo ya kabere bono ate yobo gimavuga wase team ya Gor Mahia under 19 bino rwetororo abaswachi team cha division 1 national super league kelekere te ibyo kibikabaga ko bikonyare kana mpere na Joash Orango boni yoko sira se kimya na Nyamira Super Eagles akontebere bagari ya yene gari attacking midfielder abate midfielder jirange negori ya team yuende namba 10 yabo yiga gotema obeka mabagase kitimu chiaye wetera sende ya chiasis akara nyiriri baga kunyaka baga konyosi kigori atabya magego na kigori kirenga leta konyosi na ndake kimo gara kole dina midfielder ya kole okay go strengthen sana ya kabiri.
cha somwancho murigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbuye muno asoko tochora kubegita sini kya uwanjete tuma ujumbe ngayelie takuza ucha namba 15601 watia marago na gachora Ndizi TV kuba egita sini kya ugie TV kyo mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS ye teliko na chakende Wigo na bugwa kikura yao wetera senchira yumtandao o www.kuzaawards.co.ke. Mwachomarira nsemo ya kabera yo moroberi bechi gosona reiga totili bugari abende ko manyomo gosori bwe timu ya Nyamira Super Eagles ngati ya gosori Gor Mahia aba gosori sema kai 19 soti bana hata bia mangi gore obugima bwaye bo mupira timanya bono kerewa ko nsemo ya secondary na kit transition ko verte samana yo mupira na chet karona swete goal sasa hii under 19 2012 hiyo 2013 ilikuwa 2013. Okay. Nikaingia goal under 19. Tulikuwa tunacheza Nairobi Provincial League, ilikuwa inaitwa Provincial League. Tukacheza tukava namba isato asetepo. Umete Gor Mahia ile tali nene. Pako ile kwa soira aseti mweli na kiora tebe. Abosira bamole na barabu ila sibanda babere scouted korwa sechi region au no chiskuru au arosire Gor Mahia under 19 kira tebe umubungi mabino bwarengali experience kira ko babono aige muri si academy ono mupira no dore kwa sori bono dinga school si adake games time kuganya kira tebe mabwa bwa ko berete ko base under 19 series process kiroro kukwanira sobo gimabwa rengororo obugimabwa renge buya kiagera gari tware go treatibu the same ndio yore gote biunga busaye unatoka mahali fulani ama unatoka mahali fulani, si wote tulikuwa kitu kimoja. Ndio maana sasa kaitwa Gor under 19 team. Kurwana renda arena mbese kwa babo sere babo twa spina aba yaksende na aba kevale kuma do Gor under anyo liba kali abene ko sonda kense mo ya senior team ko egi wa team endenda ke senior team anya competition ko renda mbere kwa tebe ya ringi kurwana renda namba yari kubwati na masoesi ya ogeti kiagera kera twarenge ko soesi coaching go jare ngororo koraki origere mna to go train ndeni mone soesi ya onero yari go kwa namba ko mabwa wa se Gor Mahia go betanda ke mya kirenga na anda kense mukiri kware ko bera na experience ke ese ega kyo bera te Gor Mahia under 19 karona betanda gol under 19 Gor Mahia bugimabwa na rombi ya bwarengi sababu na watu ware ko enda nonye ni friend ritu akana baba nene banya ko twachi advice muna bamenyete kikagera bono rende nkanara komenyoro mwa to na beto mwaka yo monengus then kerana nyore injari ndi nyake gaika ndi miaka nere gaika yo ko tamanda 19 okay injari ya kurusioro injari ya kandusioro okay da gairana kaya da ante kiasa na ndake kwa vile under 19 kwa nyori exposure injari kono na uteresa injari bono nero bali kwa bege ya kufikira nje bona ndake bakubwa tukira keyo kurunka iganaro naki andake orweto rono sotik bona kerona irananga kaweni rendo kuguru kwane okawena kairana sotik kwe okerana usiba koyira sotik bono bakandangeri ngaenda ororo oliere ligi kina ana ke experience usina ke timu ya renge stamp of structures chaye kwa so sotik na mama kitwa ikire ibonere 2018 na rena sote sotik wakicheza FKF division 2 abarati ske bakange tatu so jana taba 2018 na leso tasa timu ya sotik bona ngwa raberete isiko na raberete isiko sababu ye injari yokogoro gori ko support yale okay ndakeri wajira mangana kiti timu twende kiba chikorire ndakera mwasira ka wasara yiri rero mochando gwetere timu marara ki mura mukonye imuko mwato katuigo ndakete njo omosiko kwira na survival baye
gusesero mwenyene guse familia ye andake konde bona kwenye Resotic ne timu ya Koireri bagari ya FKF Division 1 timanya timu ya Busibono uko kwa wera Nairobi Koireri ndacheza mwachi ya Sotic aro na kotebe experience over to remi yake renga na kyo kwa bari Sotic terana na Sotic ubo kimambo iranete bona mna boli kwa renga Nairobi sababu narore tware guturitu gutese kama ni sasa ne timu ya Batemero Beria kama Swesi ni Tuesday exact 3 saa 2 uko field arona betororo tukajese FKF Division 2 tukapiga ni P10 alafu tukaenda playoff. Nakumbuka playoff ilikuwa inachezwa hapa Kisii, tukaitune timu ya Marasuga. Marasuga wana kabana roya sikio chibwana. Okay. Yaliona with Sotic after playoff. After playoff nikatoka Sotic, asini hiyo timu ilikuja tena ikasambaratika. Okay. Ikabidi tena nitoke huko. Nikarudi nyumbani kidogo hivi. Kuna coach mwingine alikuwa hapo Kisii anaitwa Rashid. Nera kandangeria kandetika njengorigeriri bagama Shabana urabero kanita Shabana. Nataka kiyo kwa timu ya Shabana na ligi ya ndire sana cross ligi ya FKF Division 1 cheze machi ya Kasarani babugire ego soliva bwate na mwatate banyeri bagari bado kwa ligi ya National Super League. Riri tanga ni Shabana ile ndio sema ya National Super League ni maintegrate ne kya dengoro kwa iruri baga kimenya rose nkwanya bateri bagari abana kwa swa first 11 kwa guchiko soli gose competition ya lingeigo kulingana na Shabana competition ya lingeigo jua sasa hawa wachezaji bare Ngororo kuna wale wenye walitoka ligi ya juu kuna uzoefu kuniliko sasa ilikuwa vigumu kupata namba eti babo Nyangechi kwa Rabachire Nyangechi walikuwa Kinogechi sasa ilikuwa ngumu kina Yusa okay nimenya tanda ke korende bono onole se timu ya Shabana ne timu ngakie yo na Kiravoniga na ko so ligi egoro pikura sorongo rwagusi aro experience ki Shabana kwa ete Shabana yangete experience yake nene wetira somo ko sori okurukunga pito kechi nere yari ole kwanya ko nga advice ande bito ko mo kana iri tukoria iri mondi correct ndik ngwa so tikosa ngwa tukemina no kende gans ko Shabana na tuweke minano tukijesa na Migori youth ajora tebe experience ko ba nditari tipwa iruri baga condition ya vere igoro kwenda bono ba kwege ndio yale kwa kusoleke minaneke iye ilipitia tu na mazoezi yangu kiagere coach akatire zoezi eruka tu training agande bono mambimba coach ako mupira ndinga tiko nya Kanuli ochire coach Kanuli alikuwa okay Brigante kia sana na tukwe mani kwa sesemo ya ye Joash kurende bono timenye so mabo ko babuna midfielder timena ngikali kuwa chengere osebina no kibiri kuwa chengere kuwa ikiraniri wetira se ya ko midfielder se kwa basi timu ya nemne midfielder na changiete eskuru ya yake komoni kuimukio kwa Nyangongo kwa Kenya ngima sina batege ngofunga chigori sana tore nasanos okay bwana na salamu rara bakoboli bwana ke umupira yo ro nyada kwa konya yuna Joash ese kare ya watengia sana kwa bwire kombe mo eyo bere kwa gongonya kiagira no bete gukunga kana okay timanya bona wikira boni go na timu ya Nyamira Super Eagles aro na kiosota se timu ya Super Eagles na express ya koberire se timu ye ebate ya kwa swali ya division 1 kusema ukweli konyore hiki lebona sengo tenga football yesi nisaidia maishani mwangu alafu nikapatana na coach mmoja anaitwa Felix ndiye head coach wa Nyamira Super Eagles akaniambia fanya aje rudi grau kamwambia CS akaniambia unaweza sasa ndiye alinirudisha kwa maana niko huko na naangalia ngakiwa no watu na bono kwa irani kwa igana kuna experience yako berere tubana kera ngikubate gotire timu ye kenga kyanengeringa igango tubwata se timu ne tutete gusuka kuruga igabona story togende guchi at least na inturu toche ko sori muna Shabana ya sana ndete bero ya spre sana korende amararao gwetere mupira yo nara marane naringa mupira nomya
nende ngwaka nore igo bona bachesachi tobe serious. Basa nambara bakore tivoniga gwetere TV ya Ndizi TV kuri kamera litimanya advice kira baye. Njengo te base bari bonse bandigereti ase TV omupira negentekia sana nendo omupira ngwaka nore totie bidia masomo anyoko bwate talent pia nyetumeke mupira ngwaka nore na kile kinare ngobate mbia mono sana Josh, all the best. Ningo wajibina no via ikinya mira super ko korra obo gosto kwa na koranda ke kanga mubwate nyere ko bage ko itana mo chumorigeri nara bange temanyeri ko rwa sense mo ya Josh or Michael na Junior asabona setimia ya mira super ko sa ko namba ya ikobi asetimu kati ya basale baboto manyigwa igoro bakora ko na experience players ase timu eye rende wikere bose ni kora terendo mo mo sole mo ngao timu ngao klabi ka wase abateli au vechi gosole muna botambe chende mo Steven Captain 001 kan drago tengara Ndizi TV aiga au wanso mo msi. Mimi na